Se spomnim pred leti, ko me je kolega vprašal, s katerim avtom si, pa mu rečem, s Kalifornijo. In skočil luft, kaj res, s Kalifornijo si, gremo hitro pogledat. Mi je šlo na smeh, ker sem točno vedel, zakaj gre, ampak sem igral igro naprej. Pridemo na parkirišče in pravim, tukaj je. Kje? Ja, tukaj. Prav kaj, za tem kombijem ali kaj me zdaj hecaš? Pravim, to je Kalifornija, ampak ne Ferrari, Volkswagen. Je bilo kar veliko smeha, ampak mu je bil seveda tudi Volkswagenov bivalni kombi še kako všeč. Ime pa je znano že kar dolg. Dobrih 20 let, ko je poleti leta 2003 na ceste zapeljal tale model Westfalia California, izdelan pa je na osnovi T4 transporterja. Seveda so bili tudi pred T4 že bivalni kombiji, v bistvu že kar s T1 od leta 1955. Ko so se začele dogajati menjave lastništva Westfalie, pa se je Volkswagen gospodarska vozila odločil poskusiti z novim imenom, torej Kalifornija. In ime se je super prijelo, ker ko imamo danes kakšno fino debato s komarkoli, ki rad potuje in kampira, kot sanjski potovalnik omeni prav Kalifornijo. Tudi midva z Anžetom. No, zdaj pa je čas, da vam pokažem novega, ne? Tukaj na svetovni premieri v Berlinu je okrog 150 novinarjev z vsega sveta in prvič so nam ga pokazali tukaj na pravi peščeni plaži sred mesta. California stands for sun, the perfect time of the year, holidays, beaches, and of course also for our fantastic vehicle, and therefore the combination was quite easy. We are developing our California brand further because we want to create a California universe. And that includes not only the vehicle, as it used to be, we also will add additional services like trip planning, accessories. You can also get merchandise article. So basically we will develop a one-stop shopping concept for our California fans and customers. And this is an important step for the further development of our brand. So far, we already produced 200,000 California vehicles, starting in 2004, and handed over all of them, of course, to very happy customers. It's a huge success story, and we are really happy to continue this story for the future, and this is a perfect vehicle for doing so. Po novem je postal še precej boljša kombinacija vsakodnevno uporabnega in bivalnega kombija. Torej za tiste, ki rabite vozilo za vsak dan, za v službo, šolo, tudi v vrtec lahko, da ne bo kdo mislil, da ne sme, za vikende in počitnice pa kampiranje. Postal je tudi večji od prejšnjega, še vedno pa zloženo streho ni višje od 2 metrov, da gre lahko v garažne hiše in podobno. Tukaj veliko pomagajo tudi druga drsna vrata na boku, ker je tako lažje vstopati potnikom v kabino. Pa še bolj uporaben je, ker se lahko ta druga vrsta sedežev tudi odstrani, torej posamezen sedež. The Ocean is a top-line vehicle and it includes a kitchen. But for many people, a kitchen is not needed because they want to use it more in daily use, and that means they need more seats, for example. And if you want to get a 6-seater, basically you are choosing the Ocean. You can use it every day, and you can shuttling 6 people in total. And at the weekend, you can use it for sleeping, basically 2 plus 2, 2 in the trunk area, and 2 on top, basically with the high roof. Jaz sem našel še eno uporabno stvar, ki bi mi prišla prav vsak dan, torej tudi takrat, ko ne grem kampirat. Grem recimo v trgovino, nabavam mrzlo pivo in ga dam lepo semle noter v hladilnik, da ostane mrzlo vmes, ko se peljem domov, ne? Tako da potem, ko pridem domov, je še zmeri mrzlo. Mislim, se lahko date tudi kaj drugega noter, ne? To je pač samo moj predlog. Čisto za konec lahko povem še, da je to edini bivalni kombi, ki nastaja 100% pod okriljem enega proizvajalca vozil. To tudi nosi določene prednosti. Izdelujejo ga pa v Hanovru. Kdaj bo na cestah? Avgusta bo dinamična premiera, potem se začne pa prodajati.